peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam seperti ini. Dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan, tarik talinya, melepas. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Gunakan setelah Anda melepaskan alat pelindung dan masker pribadi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, we would like to inform you in case of loss of pressurization, you need to remove your facial and protective mask before using ignition mask. Thank you for your kind attention. Binge watch your favorite TV series. What are you doing? I'm praying for you. She needs it more than I do. I'm making a signature drink for the homecoming tailgate. Nancy's bringing lunch, Paula's doing sides, and since no one trusts me to cook, I'm drinks. Or catch up on the latest documentary is on board this month. With all this fantastic entertainment to indulge in, you'll always have something new to discover. Have a